Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Umongameli ubehlangene nezimemba ze-MK Party ezisephalamende. Lapho-ke athe ukubatshela ukuthi yini elindelekile ukuthi bayenze njengoba belapha ephalamende nje. Kodwa-ke mina ake ngingachazi kakhulu, awukuzwe nabo beyikhulumela bona ngokwabo. Comrade ngicela ukubingelele ekseni. Comrade ngicela ukunipha nje lokho. Uzobeke nomunye eseyidecide. Comrade izolo sibe nenhlanhla as ama-members of-parliament ukuthi sibe nomongameli ubaba uGedle Ihlekisa uJacob Zuma umhlanganyelo incitha buchopho. Comrades, kunezinto kufanele sincede abantu and le VN niyindlulise kuwo wonke ama-group akhona because izonceda abantu abaningi lento engizoyisho. Comrades, ubaba uNcamalala ukhulume nathi ekhuluma nokuthi balindeleni from kithi as ama-member of parliament ukuthi balindele ukuthi sibe nomqondo wokufana njengamasotsha ukulwela ukuyolanda umbuso, ukulwela ukuvimba lolu mbimbi olwenziwa yi-ANC nabamhlophe, ile GNU yokukhulunywa ngayo. So kuningi akukhulumile, kodwa-ke comrades sekubuya la okuzonceda abantu abaningi engibonayo ukuthi ama-comrades adukile. Comrades awana asho wonke umuntu. Comrades, ubaba uNcamalala ubaleka ngayo yonke indlela ukuthi ama-branch kube nendlela azokwakhiwa ngayo, kodwa kungabi ile ndlela yokwakha ama-branch abantu becabanga ukuthi kuyiwe enkomfeni. So ngamanye amagama ayikakeze kuba khona inkomfa. Makungaba khona inkomfa u-2026 ngeke siwubona abantu besebenzise amandla wokulanda abantu abafuna ukuzothatha umkhonto ngemali. Abantu abafuna ukuzothatha umkhonto asikusho bawubuyisele kwa-ANC. So ubaba uNcamalala ukuvezile ukuthi i-conference ayizukuba khona before 2026, ayizukuba khona before 2029. Ngalokho so control izinto eziningi because kunabantu abazophelelwa amandla. Kungani ngisho lokho comrades? I can see ukuthi enye yama-plan amaningi agcwele around sekwakhiwa ama-branch and akusiyo imvume kaBaba Zuma. Well-ke comrades, ngikhuluma as a member parliament, ngenhlanhla ama-politician, ngenhlanhla uBaba Zuma futhi obengitshela lento. So ningayifaka kuwo wonke ama-group, abantu abangatatazeli and abantu abangadukiswa. If kunabantu asebebhizi baqalile benza ama-branch, you must know ukuthi bani misleader, you must know ukuthi akusiyo i-instruction eqhamuka kuBaba uNcamalala. You must know ukuthi bona abantu-ke kufanele ba-identify abazobulala umkhonto abarana parallel, because awukwazi ukuthi uzo-override or uzofuna ukuba namandla okwendlula upresident izinto ayishoyo ukuthi akuyiwa enkomfeni. Ama-branch u-MK uzoqhamuka nendlela azowakha ngayo, hayi ngendlela bona benza ngayo, and awukwazi ukuqala into comrades kungakashiwo ukuthi iqale from kwi-leadership, from kwi-national. So comrades, ezinye zezinto ezenzakalayo uyayibona ukuthi yini plan, and-ke abanye abantu bazoncedakala abangekho power hungry, bazobona ukuthi kanti kwakhiwa nje ama-branch, kwakhiwa into eneze into engekho. Ukhulumile izinto eziningi ubaba uNcamalala nangabantu bebekhona bezokhala, kodwa bengasikho ukuzokhala. Abantu bamNcamalala zaveza ukuthi bebembulldozer kwayena. So indlela abantu abangena respect ngayo. Abantu baphumile-ke ma-comrade nange-propaganda sivezwa kuma-TV, sivezwa kuyo yonke into ezifu kuyaliwa. Akukho ukulwa, i-parallel abayiranayo abafuna ukwenza ukuthi kube ngathi kuyaliwa. And kancane siyaba-identifya comrades, and ngifuna ukuni-ashora umkhonto ubaba uNcamalala uyawusebenzela, ubaba uNcamalala uyaklina kumanje. So
vele izinto ezifana nalezi comrades kumele kodwa sibe neproof yokuthi if kukhona abantu asebeqalile bakha ama-branch manje and everything kufanele abantu senze sure ukuthi kuyafika kubabuncamalala ukuthi hayi sesiney'khulu-ke sesinamaqabane enza into obukade ungakayisho wena msunguli womkhonto because ingathi sinabantu asebefuna even ukwendlula ubabuncamalala. So le VN ngenzela ukunicacisela ukuthi kukho konke okwenzakalayo nazi ukuthi asikakafiki isikhathi sama conference, asikakafiki isikhathi sama branch, konke lokho ubabuncamalala uzoba nesikhathi azocommunicate ngaso. Ubabuncamalala usabhizi usalungisa indaba ama comrades yokuthi ngoba vele sise parliament ukuvezile ukuthi sekufika la khona ekuthenini kuzomela ahlale phansi ne-leadership baqhamuke ne-strategy sokusikhulula ukuthi siconcentrate eParliament, but akusho ukuthi manje akusamele or kunencwadi ethi akusamele sibe ne-input. As much as sise-Parliament ama comrades sase-member of society, as much as sise-Parliament sisadingeka ukuthi siphinde sazi kwenzakalani emphakathini, sibambisanani kanjani. Akumele sebese kuba ngathi mawuse eParliament sebese kusasizojika inkulumo ukuthi hawu sambeke eParliament akasasinaki. So I'm still part of umbutho, I'm still part of the movement. So comrades asingadukisani, asenze nokufanele sikwenze. Into mina engingayisuggest ama comrades, let's come up with ama programs, asibe nendlela yokwazi ukubambisana ama comrades, sibone ukuthi singabambisana kanjani, singaya kanjani phambili as a unit ma comrades. I submit.